lebyi I vuhaxi bya SABC ya xa thwi kusuka eStudio 10 Auckland Park eJoni. Today I announce a new inflation target for South Africa of 3% with a 1% point tolerance band. Mpimo wa inflation wu yisiwa ehansi eka 3% tanihiloko holobye wa timali a humesa xiviko xa ku pfuxelela mpimanyeto. There's a repetition of what he said at the beginning of the year. There's no clear plan on how we're going to deal with unemployment, how are we going to deal with policing in South Africa. Kasi mavandla tipolitiki va hlela xiviko xa holobye wa timali hi mavonelo yo hambanahambana. Baka hina endzhaku ku tlhela hlangana ka mahungu ya Xitsonga eka SABC kasi hi kona le ka channel ya mahungu ya SABC le haye eka vahaxi bya DTT. Riperile. Kukula ka ikhonomi ya tiko swi languteriwa ku ya ehansi ku ya eka 1.2% kusuka eka 1.4% leyi a yi vumbiwe hakona ekusunguleni. Hambiswiritano mali leyi hlengeletiwaka kusuka eka xibalo yi languteriwe ku tlakuka ku ya eka 19.3 billion wa tirandi hikwalaho ka ku tlakusiwa ka xibalo xa VAT. Leswi humeka xiviko xo pfuxela mpimanyeto hi holobye wa timali Enoch Godongwana eCape Town. Holobye wa timali Enoch Godongwana u teke xiboho xo yisa mpimo wa inflation eka tiphesente tinharhu emasunguleni ya lembe leri. Nhloko ya bangi nkulu ya tiko Lesetja Kganyago u kombise ku va alava leswaku mpimo wa inflation wu hungutiwa kusuka eka 3 ku ya eka 6% wu yisiwa ehansi eka 3%. Goza leri nga suriwa hi Godongwana a vula leswaku milawu leyi yi fanele ku tivisiwa hi ndzawulo ya swa timali ku nga ri bangi ya tiko. Godongwana u ri 3% ya inflation swi ta tikisela nkwama wa tiko eka xinkadyana xintsongo kambe swi ta hunguta ku durha ka swilo na ntswalo wa swikweleti leswi nga oloviselaka vaakatiko. Today I announce a new inflation target for South Africa of 3% with a 1% point tolerance band. This decision follows agreement between the governor of the South African Reserve Bank and my consultation with the President and Cabinet. The 1 percentage point band provides flexibility to accommodate unexpected inflationary shocks. This new target immediately replaces the previous target range between 3 and 6% and will be implemented. Mfumo wu ta nyika ntshamo wa komishini ya madlanga 147 million wa tirandi naswona 132 million wa tirandi yi ta eka njhekanjhekisano wa tiko. Mfumo vula leswaku mali ya mudende wa 350 lowu nga tlakusiwa ku ya eka 370 u ta emahlweni ku fika lembe leri taka hi n'hweti ya Nyenyankulu. Godongwana u ri leswi swi ta pfuna ku lwisana na mpfumaleko wa mintirho. For the current year, additional expenditure of 15.8 billion rand is proposed amongst the in-year adjustment and is also 2 billion rand for the building of parliament and 1 billion rand for the Independent Electoral Commission for the 2026 municipal election. Ofisi ya xibalo SARS yi nyikiwe 4 billion wa tirandi ku endla leswaku yi kota ku antswisa ku hlengeleta mali ya xibalo kusuka eka 20 billion wa tirandi ku ya eka 50 billion wa tirandi. Godongwana u tsakisa hi leswinene leswi nga endliwa ku fikela sweswi hi Eskom lembe leri ro sungula eka malembe ya 10 khampani ya gezi yi vike mpindzulo nakambe ku na masiku mangani ya ku tsemiwa ka gezi loku nga va kona lembe leri. Not long ago, our country was on the brink of energy crisis. Unreliable electricity supply threatened to derail our economy and the transformation of our society. I'm pleased to say that we have avoided that scenario and instead we have begun a march towards reliable supply of energy. Load shedding has come down significantly. Through focused and targeted interventions led by Operation Vulindlela, we are transforming the sector.
hambi swiritano u vilerisa hi ku onhaka mali leyi Eskom yi kweletiwaka hi timasipala. Swikweleti leswi swi tlakuke kusuka eka mabiliyoni 55.5 wa tirandi ku ya eka mabiliyoni 94.6 wa tirandi. Tindzawulo ta mfumo na tona ti kweleta Eskom. To address persistent underspending and capacity constraints at the local level, we are reforming the municipal infrastructure grant. Where municipalities show persistent failure, delivery will shift to an indirect model through agencies such as like MISA and DBSA, coupled with time-bound capability plans aimed at restoring direct funding. Godongwana u tlhela a vilerisa hi swiyenge swin'wana swa mfumo leswi nga na xiphiqo xa swa timali leswi katsaka Transnet, DNL na nkwama wa timhangu ta le magondzweni. Ku fikela sweswi Transnet yi kume mabiliyoni 193.3 wa tirandi eka mpfuneto wa swa timali wa mfumo. Loko swi hatitane mavandla politiki na vativi va na mavonelo yo hambana mayelana na xiviko xa swa timali hi Holobye Godongwana. We reject this new inflation targeting because we think that it's going to increase the cost of borrowing. And we know at the center of borrowing is the masses of our people. There's a repetition of what he said at the beginning of the year. There's no clear plan on how we're going to deal with unemployment, how are we going to deal with policing in South Africa, because we've got a serious problem of resources in the police, and how are we going to deal with issues of defense itself. We are quite happy that there is no drama this time around. Like parties in the GNU are agreeing, which is good for the country, and we have been emphasizing that as Parliament, because Parliament is not GNU. GNU is at the executive level. That parties in the GNU must put the national interest above the party interest. Osekutholile nje ukuthi uminister asho ngolutho ngani ngokuhlupheka kwabantu, ngani ngokwakha amathuba emisebenzi, ngani ngokushintsha impilo zabantu. Sikubona kanjani lokho? Sikubona ngokuthi kuyaqhubeka ukuthi kube abantu abawu1% ababambe umnotho ongaphezulu kwa half we South Africa iyonkana. Yindaba kwenzeke njalo because ingoba lo hulumeni ama priorities awo awukho ekuthenini utakula impilo zabantu ebuhluphekeni, utakula impilo zabantu osizini uzenze zibe ngcono. Our inequality levels are highly linked to the levels of high unemployment in this country and high levels of youth unemployment in this country. And so when we are concerned about the ability of households to feed themselves, so our research that we've just done globally says 1 in 4 globally go hungry at night, skip a meal. And that is the same in South Africa. We cannot be talking about primary surpluses in a context where people are going hungry and are not able to put food on the table for their families. Van'wana va maAfrika-Dzonga va ha ri na ku kanakana mayelana na mpimanyeto wa tiko. Va ri mihandzu ya mpimanyeto a yi vonaki kahle. Van'waswimawusa ePolokwane va ri a va ri na mhaka ni xiviko xa holobye. Va ri swiviko swa lembe na lembe a swi kasi swivilelo ni ku tsakela ka vona. This present moment, I don't really believe that the government is spending money wisely, because our stalls, we are having some stalls here, and then we are paying the municipality rent, their rates every month, but they are doing nothing. The only thing they do is just to receive the cash from us. Van'wamabindzu eLimpopo va ri mpimanyeto wa mfumo vuyerisa ntsena nhlayo yitsongo ya vaaki. Government tried to trade with entrepreneur in a sense of providing tender opportunities, but the tenders opportunities are not inclusive in a sense that you find an entrepreneur with a cutting edge experience in the area where maybe he may be applying for the project. Machudeni eYunivesithi ya Limpopo na vona vana kusola ehenhla ka xiviko xa holobye. I don't think the state is actually, allocating resources properly. Judging from the Cat Matlala incident that is currently ongoing right now, like he was given a contract, right, for a hospital, and instead of using it like for the purpose of,
he did something out. Day in and day out, you have departments like your departments of higher education being given less budget in an economy that is stagnating, an economy that is not growing. Vaaki van'wana va tshemba leswaku ku nga ha cinca xiyimo xa ikhonomi kasi van'wana va ri leswi swi ta teka malembe yo tala swinene ku vuyisela ntshembo eka vaaki. Khale ka nhlokexenge xa timhaka ta vatirhi eka masipala wa Ekurhuleni Xolani Ngqiza u hlamusele hi vufambisi bya masipala kumbe hi vufambisi bya mufambisi wa masipala Dr. Imogen Mashiza a vula leswaku fambisa ra yena a ri nga ri kahle. Ngqiza a nyika vumbhoni eka ntshamo komixini ya Madlanga ePitori. Komixini yi thoriwe hi President Ramaphosa ku lavisa swihehlo swa vukungundzwani no nghenelela ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko. Ngqiza u byele ntshamo leswaku Mashazi a nga ri munhu wo vulavuleka na yena. The author of the letter says that there is a memorandum of understanding that is signed with KEDVIP. Now, there is no memorandum of understanding that existed between the municipality and KEDVIP. You know, when I looked at the docket, there is no signed memorandum. There is no memorandum that has been entered into. So this is grossly dishonest in my view to say that there is a memorandum when such does not exist. The fact that there is a draft is that it's just simply that it's a draft. There is no actual memorandum that existed. But this letter, you know, makes a representation that there is a memorandum of understanding between this company and the municipality when such does not exist. Bandla rintshwa ra Africa Mayibuye ri karhi ku veka tihlo ra varonwana eka ntshamo wa Khomixini ya Madlanga ePitori. Vandla ri vile na nhlengetano ya mahungu eMidrand. Murhangeri wa vandla Floyd Shivambu u vikene hi malunghiselo ya vona ya nhlawulo wa timasipala lowu nga ta va lembe leri taka. Murhangeri wa Africa Mayibuye Movement Floyd Shivambu u hehla swirho swin'wana swa tipolitiki hikuva swi sirhelela swirho leswi endlaka vugevenga exiphoriseni na le ka vululami bya tiko. Loko a ri karhi a burisana na vateki va mahungu eMidrand hi malunghekelo ya vandla ku ya eka nhlawulo wa timasipala wa lembe leri taka, Shivambu u te varhangeri van'wana va ti endla onge va seketela vululami kambe va ri karhi va sirhelela swigevenga. There, however, seems to be many people who collaborate with and assist these criminal elements. And these include leaders of political parties and members of parliament. Some act like they are on the side of justice and transparency, whilst at night they plot and plan on how to rescue those that are behind the wrongdoing in the SAPS and the criminal justice system. While we appreciate the necessary work of the ad hoc committee and the commission of inquiry, Africa Mayibuye Movement believes and therefore demands that the same energy and dedication given to allegations of crime and wrongdoing in the state must equally be directed to the urgent developmental and socio-economic issues facing our country. Shivambu u tlhele a kombela mfumo leswaku wu va na endlelo leri fanaka na loko ri humesa switirhisiwa swa ntshamo tanihi ad hoc na Madlanga loko u ri karhi wu lwisana mintlhontlho leyi khumbaka vutomi bya vaakatiko bya siku na siku. U ri mfumo wu fanele ku va na ntshamo lowu langutaka eka vutomi, swiyimo swa matirhelo ngopfungopfu eka varindzi na vatirhi va le mapurasini na le mugodini hikuva vanhu va le ku hluphekeni a va na mintirho no pfumala makaya. Ku khomiwe xiyimbeleri xa vunanga bya Likompo ePolokwane loko hi ya mavhengeleni. Tshama na yena.
Isamahlweni mahungu ya SABC xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Likompo xi khomiwile mali no ringeta ku dlaya ePolokwane. Xiyimbeleri xi khome endzhaku ko heleketa maphoriseni hi maqhweta ya yena. U languteriwe ku ya ekhoto le Polokwane Mundzuku. Maphorisa va khome xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Likompo. Xiyimbeleri lexi xi khomiwe hi swirho swo ringeta ku dlaya swa mune eka swona ku na mhangu ya n'hweti leyi nga hela. Maphorisa va ri u baleseri muchayeri eLadana ePolokwane laha a nga siya mukhandziyi a vavisekile. From the officer who was arresting him, he just told me that there is counts of attempted murder or something like that, which is yet to be properly investigated. You know, my client, they called us this morning. In fact, we got called about 2 weeks ago, and we went to the police, and they told us there's nothing, like we were called by police to come to the police, present ourselves there. We did, as law-abiding citizens. He went there and he presented himself, and they told him no, they don't want to arrest him. And then today, this morning, we got another call. They said they're looking for him. We went to them, and he was arrested. Maphorisa va tlhela va teka movha wakwe ku endla swikambelo swa forensic ku hetela muhehliwa o ri wa ta hlahla dokete. We are told now is that there's 2 counts of attempted murder, which is something we will have to look at. We'll have to check the charge sheet. We'll have to check what is actually happening. But from now, I can't really comment much on the issue because I'm not privy to the contents of the docket. Once we are ready and we are busy with the trial, we'll be in a position to, comment on the matter. But we can't comment on something, we are not privy to. We might end up sacrificing our own case. Xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Likompo a bukiwile ka mikhuvo yo hlaya leyi nga ta va kona mahelo ya vhiki leri ku katsa na yin'wana yo hlaya hi minkarhi ya makhisimusi. Majaha mambirhi lava hehliwaka hi ku dlaya vanhwana wa 19 wa malembe Lusanda Mathabela eMathafeni kusuhi na le Mbombela eMpumalanga va tshike ku ya mahlweni na xikombelo xa bail. Katlego Mokoena na Lungelo Sithole a va ri ekhoto ya le Nelspruit. Avambirhi va hehliwa hi ku dlaya Mathabela hi ku nghenela ekaya va n'wi tlhavetela ku kondza a lova hi Musumbhuluko vhiki leri nga hela. Vahehliwa a va ri ebokisini ra le khoti kwalaho ka swihehlo swo dlaya. Lusanda Mathabela u dlayiwile hi ndlela ya tihanyi naswona vahehliwa emajaha lamambirhi. Un'wana wa vona ku vuriwa ku va a rhandzana na Lusanda. The case is postponed to the 28th day of January 2025. 2026. Let me try again. The 28th day of January 2026. It will be for further investigations. Both accused in custody, no bail. Vahehliwa a va yanga emahlweni ku endla xikombelo xa bail naswona ndyangu wa ka Mathabela va amukele xiboho xa vona. Umndeni sifa buhlungu kakhulu and ngendlela kwendeke ngayo nokuthi labamangalelwa bangavumi kuphuma. Siyajabula abahlale vele ejele ngilaba deserve kuhlala khona bafuneki la kunebantu khona tilwane leti. Minhlangano yo kuyimela timfanelo ta vaaki na swirho swin'wana swa vaaki va vule leswi. Likhulu kakhulu lizinga lokuhlukunyezwa kwabomake nebantwana, so sitosho ukuthi sifuna i-justice system ukubona lama cases aqhubeka aya phambili afinalizwa ngesikhathi lesifanele ngoba uma athatha isikhathi then siba sesiyakhohlwa. Loko swa ha ri tano mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga va rivele ku lwisaneni na ku dlayiwa ka vana na vamanana. And we want to call to the national government to say we demand that there should be a declaration of this GBVF as a national disaster, so that the resources are therefore directed into the Department of Justice as well as SAPS, so that they deal with this crime seriously. Loko swa ha ri tano nhlangano wa #WomenForChange wu koxa leswaku migingiriko ku angarhela yi yimisiwa swa nkarhinyana hi siku ra 21 eka n'hweti ya leyi nga eka yona. Nhlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMbombela.
mali ya laha kaya randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta n'wana matiko. Xava dolara i 17.09 cents, pondo i 22.35, euro i 19.76 cents, kasi pula ya Botswana i 1.19 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,131 a ounce, platinum i $1,580 a ounce, kasi nxavo oil base $63.71 mphongolo. Riperile na khensa ku silwa nkarhi endzhaku xiyimo xa maxelo xi tshamiseke ku yini hi rhanga madyambu ya namuntlha kwala langutile timpfula leti nga va ka kona ngopfu exifundzeninkulu xa Limpopo ku katsa na xiphemu xa xifundzeninkulu xa Gauteng, kasi ku ta ve ku ri ni moya ni mapapa eka ndhawu to tala ta tiko. Kasi ku hi languta eka siku ra mundzuku kona nakona nga languta timpfula leti nga va ka kona ngopfu loko languta xifundzeninkulu xa le Eastern Cape ku ya ku le xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku katsa na xifundzeninkulu xa le Mpumalanga, Gauteng, Limpopo na xifundzeninkulu xa North West. Kasi ku languta swilemukiso kusuka eka vavumbi maxelo hikwalaho ka moya lowu nga va kona ku nga va ni ritswa loko hi languta exifundzeninkulu xa le Western Cape ku katsa na xifundzeninkulu xa Northern Cape kasi na xiphemu xa xifundzeninkulu xa le Free State. Kasi a hi lendla leswaku maxelo swifundzeninkulu ya tshamiseke ku yini hi languta maxelo ma le henhla ni maxelo ma le hansi. A hi leswaku Pitori yona i ta ve langutela maxelo ma kahle swinene loko hi ta ve kwalomu ka 18 ku ya eka 32, languta Joni yona i ta ve ka 17 ku ya eka 32, Springs i ta ve ka 16 ku ya eka 30. Languta xifundzeninkulu xa Limpopo kona u nga langutela maxelo ma kahle swinene loko languta Giyani ka Siyandani i ta ve kwalomu ka 21 ku ya eka 38, Thondo i ta ve kwalomu ka 21 ku ya eka 35, kasi languta Polokwane i ta ve ka 17 ku ya eka 31, kasi languta le Tzaneen na le Mokopane na tona ta ve kwalomu ka 18 ku ya eka 33. Hi languta xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona u nga langutela maxelo ma kahle swinene, Skukuza 22 ku ya eka 38, Mashishini 14 ku ya eka 29, kasi Middelburg yona i ta ve ka 15 ku ya eka 28. Languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal Ulundi 16 ku ya eka 26, kasi languta Durban yona i ta ve ka 20 ku ya eka 26. Xifundzeninkulu xa le Eastern kona nakona nga langutela maxelo ma kahle swinene, Mthatha 13 ku ya eka 27, kona East London i ta ve ka 16 ku ya eka 22. Languta xifundzeninkulu xa Western Cape u nga langutela maxelo ma kahle la nga ta ku huma dyambu laha na layani la ndhawu ta fana na Bedford West i ta ve ka 17 ku ya eka 32, kasi George i ta ve ka 16 ku ya eka 22. Languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape u nga langutela maxelo mo hisa loko languta Upington i ta ve kwalomu ka 22 ku ya eka 38, Springbok i ta ve ka 23 ku ya eka 38. Languta xifundzeninkulu xa Free State kona nakona nga langutela maxelo mo saka swinene loko languta ta Frankfurt i ta ve ka 13 ku ya eka 31. U languta xifundzeninkulu xa North West u nga langutela maxelo ma kahle swinene u languta ta fana Mahikeng ta ve ka 18 ku ya eka 32, u languta Rustenburg i ta ve ka 18 ku ya eka 31, kasi u languta ndhawu ta fana Vryburg i ta ve ka 18 ku ya eka 34. La ku ri maxelo ya mi khomela wona ka madyama namuntlha ra perile.